Venecijanska komisija ocijenila da je 9. januar, Dan Republike Srpske, značajan za samo jedan narod, te da ga drugi smatraju bolnom uspomenom, reagovao je politički vrh entiteta. Predsjednik Milorad Dodik poručio onima koji se osjećaju ugroženi da ne moraju slaviti praznik. Preporuke Venecijanske komisije nisu obavezujuće, ali dio javnosti vjeruje da će ih Ustavni sud Bosne i Hercegovine uvažiti pri odlučivanju o apelaciji Bakira Izetbegovića o ustavnosti zakona o praznicima RS-a. 9. januar, dan i krsna slava Republike Srpske. Slavit će se dok god taj entitet postoji, odgovorili su promptno pravnicima Venecijanske komisije iz Banja Luke. Zaključak da proslava ovoga dana može izazvati diskriminaciju nesrba odbacuje entitetska vlast. Sve ocjenjuju orkestriranom hajkom na ustav i obilježja Republike Srpske. Venecijanska komisija, ako ste čutali, rekla je da bi moglo da ugrozi neki, ali oni koji su ugroženi time ne moraju da slaviti. Venecijanska komisija smatra da Dan Republike Srpske nije u skladu sa univerzalnim vrijednostima dijaloga, tolerancije, razumijevanja i jednakosti. Za bošnjačkog člana predsjedništva ovaj stav je ohrabrujući znak za apelaciju koju je sredinom godine uputio Ustavnom sudu BiH. I sasvim sigurno Bošnjaci i Hrvati ne da to ne osjećaju kao pozitivan datum, nego vrlo negativne budi u njima emocije. Evo, Venecijanska komisija je stala uz mene u takvom jednom gledanju normalnom i mislim da će to itekako doprinijeti da se dakle, donese jedna pravična odluka u Ustavnom sudu. Mišljenje Venecijanske komisije nije obavezujuće, ali je za neke signal da će se entitetski zakon o praznicima još jednom preispitati.